Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Kat baki dekhot bat ki nongelam jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples jong ka nong thamai circle kidang penlong ya ka jingkenra ya ki license khayi ha ka sautrik uno pra arhazar arpho negidukan jong ki barjella ki badan ha ka thai nong thamai kendit kensan lawan poino ki pulit jong ka Rinja Police Station ki bala pensange no mardor ya ka ne ka jingkenra license jong ki dekhot ka ne ka seng. Yagani ke jingkenra license haki dukan jong ki barjella lasdang naka demtring bat penbut ter shado kasnong renja. Hakani ke sngi ka sengkala pha khang kherdap lut ya ki dukan jong ki barjella ki bamdon ya ka license khayi ne ka trading license kat ba yeki dukan jong ki barjella ki badon ye ki license khayi Henry ki badang pha penthamai haka office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council la ailat bakin play. जल्दी बोलो जल्दी क्या नाम है क्या नाम है आपका नाम क्या मालिक बात करेगा आपको बोला मैं बात करो तो देखिए एनओसी है नहीं तो अगर ट्रेडिंग लाइसेंस है सर है तो दुकान में नहीं चाहिए ना घर में एक्चुअली सर मालिक नहीं है ना इधर में हम लोग भी काम करने वाला आदमी है ना नहीं अगर मालिक तो करनी नहीं इधर में जो बैठता ना सर वो मतलब छुट्टी गए हुए है इसलिए हम लोग को भी इतना मालूम आप एक बार बात कर लो सर लाइसेंस लो लाइसेंस दिखाइए ना लेबर लाइसेंस तो नहीं है अभी हम लोग पानी लाइसेंस इज वैलिड अप टू 31 2014 ने अभी इन्हें दे दिया रिसीट का है रिसीट घर में होगा घर में नहीं रिसीट दिखाओ ना और रिसीट हाँ तो रिसीट तो मिलता है ना ना तो अर्ज खसा वाले के लिए नहीं अभी इन लोगों ने दे दिया लोगों मतलब वो हमारा ना मीटिंग में ये सब लेके आया ये चला दे रहा इधर है कितना है इसका भी पुराना वाला नहीं अभी रिन्यूअल का जो रिसीट है वो दिखाओ है या नहीं है नहीं है तो बंद इसका ट्रेडिंग है हाँ क्या है ट्रेडिंग लाइसेंस
Em long mentang sini jeng wan jungi kalau ingin cek lagi driving license. Gini kita ini mandar ting, gini kita renja. Penyilalap hari ini jengnya linti jungi mentang sini, jeng cek jungi, ngilalap bun bagi dukan gembiang license. Jadi dukan bagi ngakang, pemba kan utuli ini. Utuli dukan di bambiang ikut kisah yang ngiladap kang. Gidon pat kiba peni di reset kijongki, giom begla nang hari ini gitu tinggi alat bikin play. Hari gidon hidup gidukan ba lesi ba mensiong na susi na mangitik sai. Bagay gidukan jongki barjela ndai jiwan mi pat ki khasi ban kam trai. Kalau ko susi kan ni nang liang ngaseng ngathai ngi haple ni banyakran mag district council. Kalau kan ni nomor ba ladi ban le nam ta gini ki habiri ba binami kan. Mag along polat nomor ba ki wan akhmat ki kam trai. Long ka mi tenat kan. Di ngathai ngi nang ni ngindang beteng ngindang ya serenja magidang don higi jaka serenja ro bingi ni haban cek em ngina kali yang bingi sang ting ni haban sim khia fi kan ni namang la ini jri la i thai pet no kan ni namang itip sai ba de firong hadukan thlai i tang ni ki dor biki wa ro ki blei thau ki ni ki tai la i thu ba kam dei ya jing khasi de han dei hadien pat long min gi cek ki wan ba ki trai long ko susi kan long khasi ri ngina kali yang bingi teng kaseng haban bud dia ni em ko ni di tang first phase Yang happy aja second phase nomor wajib saya nyan no bawa boleh happy valley nomor kadi ke containment zone demi oleh. Te ke second phase nginang happen nya yang sisi